Mbaye ikaze kuri channel ya 5 minutes of football. Iyi ni channel izajya yibanda ku makuru yo muri Europe avugwa ku bakinnyi cyangwa se ku ikipe muri rusange. Amakuru ari kuvugwamo ukayamenya mu minota itarenze 5 cyangwa se irenga iminota mikeya, ku buryo ufite akazi cyangwa se ufite ahandi hantu ugiye kujya wahita ubona amakuru mu buryo bwizewe. Tudatinze reka dutangire ku mukinnyi Manchester United iri gushaka nimero 9 ukiri muto ukina mu ikipe ya Atalanta mu Butaliyani. Afite amakarite atandukanye ari nayo tugiye kugarukaho muri kino kiganiro cy'uyu munsi. Afite karite ya mbere ariyo umuvuduko mu mukino cyangwa se pace. Uyu mukinnyi ni umukinnyi ushobora kuba wafata baro akaba yirukankana metero zirenga 30, ariko udashobora kuba yadribura, ariko ushobora kuba yafata baro bigendanye n'igihagararo cyiwe ndetse n'imbaraga afite, akabasha kuba yayiholdinga akayima abadefanseri mpaka bagenzi be bashoboye kuba bakipositiona mu myanya myiza, yaba muri counter attack ndetse no muri open play. Akaba ari umukinnyi wafasha kubera umuvuduko wiwe. Akagira indi karite ya kabiri ariyo akaba ari umukinnyi ushobora kuba agakina na bagenzi be, agashoboka yaholdinga baro akayigumana iminota myinshi cyangwa se akayigumana amasegonda makeya mu gihe abandi bakiri kwipositiona mu myanya yabo. Ni umukinnyi ushobora kuba yakurura abadefanseri kubera ino karite yo kuba ashobora kuba akina afite baro, ari nayo karite arusha Hojlund, kuko Hojlund si umukinnyi ushobora kuba yaholdinga baro amasegonda nk'icumi arindiriye ko abandi bagenzi be bipositiona mu myanya myiza. Nimba mwarabonye igihe Hojlund yabikoze ni kuri match ya Arsenal, igitego batsinze ndakeka ari icya mbere De Bruyne yatsinze batera baro imbere, Hojlund akayishyira ku gituza kubera imbaraga afite, agasunika holding akananirwa kumukuraho baro, akarindira Kevin De Bruyne paka amaze kwipositioninga mu mwanya mwiza cyangwa se amaze guhagarara neza, akamuhereza passe, ari nayo passe yavuye mu gitego cya mbere kuri match ya Arsenal. Ariko Hojlund ibyo si ibintu ashobora gukora muri match ebyiri, ariko uyu Hojlund ni umusore ushobora kuba ibyo bintu yabikora muri match zose afite gukina. Akaba ariyo karite ya kabiri afite. Karite ya gatatu tudatinze niyo karite afite bigendanye n'imyaka yiwe, akaba ari ikintu Manchester United ishobora kuba yakitesha. Ni umukinnyi ushobora kuba postinga amafaranga make. Ushobora kuvuga amafaranga make bikagutungura kubera ko ari kugurwa hafi miliyoni 70 z'amayero cyangwa se 80, ariko ujyanyije na ba rutahizamu bandi basigaye ba nimero 9 nka Harry Kane ntabwo yajya munsi ya miliyoni 100. Perezida wa ekipe yarabivuze, nka rasmus ntabwo yajya munsi ya miliyoni 150 kubera amasezerano yiwe n'ukuntu ahenze. Kandi ikindi kintu kiba gisigaye ni ukuvuga ati ibintu witeguye kuba watanga kuri Rasmus Hojlund bingana gute. Ibyo ugiye kumutangaho umugura nka miliyoni 70, ndetse n'ibyo uzamutangaho mu gihe cyose azaba ari umukozi wawe umuhemba umushahara wo ku cyumweru, azaba angana gute? Azaba ari amafaranga make ugereranyije na ba Harry Kane umuzanye ntihajya munsi y'ibihumbi 300, ndetse na Rasmus hajya munsi y'ibihumbi 300. Ariko uyu nguyu Rasmus Hojlund ushaka kumuzana ukamuhemba mu ibihumbi 150 cyangwa se 200, akaba ari umukinnyi yanagusinyira kontra ya miliyoni, agashobora kugusinyira kontra y'ibyumweru biri hejuru ya 3, ashobora kuba yagusinyira kontra iri hejuru y'imyaka 5. Kandi uyu mukinnyi ikindi kintu cyiza kuri we nuko ari mutoya nk'uko nabivuze. Umukinnyi w'imyaka mito ya 20 biba bishoboka ko wamudevelopamo ibintu we atari yiziho. Nimba tuvuga ko Rasmus Hojlund ni umukinnyi mu mashanse nk'icumi abonye imbere y'izamu, ashobora gushyiramo nk'amashanse 4 gusa, andi 6 yose akayarata, kubera ko ni umukinnyi mutoya ugikeneye byinshi byo kwiga, ugikeneye kwidevelopa. Ariko twavuga ati ni byiza kuba aje mu ikipe nka Manchester United ifitwe n'umutoza nka Ten Hag ushobora kuba yadevelopa abakinnyi benshi. Twagiye tubibona ni umutoza uzi gukorana na projet y'igihe kirekire, ndetse akagenda developa abakinnyi akabagira abo batari bazi ko bariko. Ni umukinnyi rero mwiza Manchester United iri gushaka, ariko akaba afite intege imwe
kugeza ubu ngubu kandi ikomeye, ariyo ngiye kuvuga ati kuba clinical imbere y'izamu. nka Manchester United ni ikipe izakina amarushanwa akomeye za Champions League ndetse n'imikino izaba ikomeye muri Premier League, igusaba ko nimba ufite amachance atatu shyiramo abiri imbere y'izamu, nutinda gushyiramo ayo machance nta yandi uri bubone match irarangira uyitakaje. So Ten Hag niko kazi afite ko gukora ko gutuma aba clinical imbere y'izamu akamera nka Haaland. Haaland ni umukinnyi ushobora kuba yafata muri chance 10 abonye 7 akaba yazishyize muri file, akaba yaratandukaniye na Rasmus Hojlund. Nibyo ngibyo twavuga kuri Rasmus Hojlund, umusore w'imyaka mikeya ushobora kuba afite na resale value iri hejuru, ku buryo nka nyuma y'imyaka 3 bashobora kuba bakongera bakamusubiza ku isoko akagurwa hejuru ya miliyoni 100 bitewe na performance yiwe nziza yaba yagize muri Manchester United. Ibindi byose ni ugutegereza tukareba. Mwakoze cyane.